news ve zo se na bon chawin lem na hiwin tu ni 30 July 2025 hi chini a jong holim na in bolket no hitin igam sunga thil dan ho hi mi pi ho jong hi I boi ta deu ka ta sanin aji chu lamkai hon na to khat a hin nei wa hi le aning lang khana lamkai ke hi ti hon I ta chu su boi nei dingai to gon a hin bol kit jiule mi pi hi akika la ki jep ma hoi chi zo hi di ham a hi lo le hoi chi zo hi to sot ding ham ti a jong hi ilungu boi gam ta ding kata sanin jing ni kho ting le thu do za chom chom nen nei na ho don but na ho jong hung ki nei ding a hin mi tampin koison za chom chom hi nen bol lovin hi chi ho hi don but ding anakiti jing a hi na hin la phat akinei theilo za acho anaki don but theilo a hi in jing ni kho ting le masanga patna thu ni hin do ho le tu ni chan ge ya thu ni hin do ho jong hi point by point na niau khat het thim na diwa hi chiwa hi hung ki seiding chu a hi le mi zo si lungial wang hi lo mai the a hin la ke ni do ji wa chu ke lungial banga I het thim na diwa kahin hil chet ding a hi bobin tu ni I topic deu a hi le UNC in chiwa ayawat kita in international indigenous people hon event abol thi ju to gon khat anei wa meeting khat sem ding August 9 2025 teng lehin event khat bolding ti a hiven hi china a hi UNC in naga ka hi ti ho zo se naga ki loi khom na sunga koima pangthei lo ding a hi ti a het sa na a hin bole ti ho jong mu a hin hi chi chung chang ho hen se oi tin chule thu so gin chat ta khat na ko na ki mu dan dong zuya cha hi le KIA hon NSCN mi som le gup aman ho chu alha do ta vi ti ho jong ki mu a hi ki nin I gam sung wa thil dan le tu le tu a kuki cha te movement chunga Meitei hon ipi asayam ti ho jong hi niau cha hin sei ki no hi ti ama sapenin ga velehen NSCN-K masanga THILPHA a hi en THILPHA mama July 18 la anamat teu chu KIA hon anala do tai ti ho jong hi mu a hi en tu ni kho a ngechita bang news ki mu a hi in ichi hi gin chat thei ta a hi lo legin chat ta na source a ko na hongkila hongki sei a hi in ama ho hin June ni sim som legit ni a cho anamat nova thal ho to hin anamat thau a hi in hi chi ho hi phat short pi an hen nova 28 July 2025 a chu anala do a hi tai ti a hi NSCN-K ho hin CEN WN ho ko ma hi holim na ananei na wa hi thu phon ananei ve ti jong hi mo a hi in a hi le tu a UNC in thu so a hin bol ti lehen notice a hin bol na hi ga ve kit lo hen hi chi tu ni mama a bol lo a hi in mi khen khat chun hi chi video na hin ve ting le July 31st hong hi tamai the a hi in a hin la ken ka hin sem na hi 30 July jana ka hin sem a hi je achu hi chi hi tu ni ka ti a hi chi chu mi khan khat hi in a boy jivin e boy lo na dewa ka hin sai a hi in tu lai ta a hi veleu hen kuki cha te eng got theina ding a hi lo le kuki cha te ngai ma theina ding kuki le melong ho ki su to na ding te ya hi panla milong ho chong hi tampi umu a hi in a hin la hi chi hi ama ho ki loi khom na bulpi pen jong hin hi chi to bang ho hi het pi na anei lo a hi ti ho chong hi anaki sei ta in a hin la mi khen khat chun in a he them ji povin hi chi ho ta bang ahong ki sei teng le hin I sentiment atong khaji a hi wanga chu tu ni a hi hang phong ta a UNC in jong thu so a hin bol a hi
hi chiwa ama hon notice ahin bol na wa hi ahile ama hon aseo hi international day hi chiwa indigenous kiti holoi indigenous people forum kiti holoi in to gon ahin neyu agas nisim ko tingle hichi infal city hichi to bang to gon nei ding holim khom na nei ding manipur gam sunga hi koi chu indigenous ti chu koi chu agam nei ham ti pa hi sei khom na hi chi chung changa hi holim na nei khom dinga hi to gon anagong ovin ahin la hichi hi United Naga Council in jong alien aniaw ti na hi chu alien aniawa koi tabang hichi tabang organization KIBOL tribe sunga dinga ahi lo la community chungchanga hichi tabang to gon ahung kine ya hi le ate akhang koima na jaw thelo de wahi chule hichiwa gazawa thu sei tribe hi ta ahi lo le individual la hi jong le thu hung ki sei akimu ahi le achunga go na ki piding hi ti ho chan ge hi UNC in jong notice ahin bole ti pa chu hichiwa ko na hi imu thewa hi in aning lang khana hichiwa Makhan village authority ho ahi in asang kasar ahi in hichi ho loi anop no ma pen wang wa chu a leader aching thei ho ha jong hin hoita avet wa hi in hita hi ki kum hen lang hile nung le ke ho jong hung ki pal thei ke hi ve ti pa hi akimu ahi in hi je a chu ama hon hi chi to bang notice ahin bol wa hi in phat ma sa jong chu asang kasar ho hi peng le le wa Meitei phabe pi hin ato sot no wa apa chat no wa hi la ama ho hin a hi ka hi tam ti a hi a dei de a save ama ho community ki pal na ding hi acha da sei do jeng wa hin chule Meitei ho hin alung thim ta wa khat beila a jong chu social media a jong hi ana viral ma tu la jong hi ahung viral tha kin hi chi chu ipi ham iti a hi le kuki te hi ka chai zo te ngole aban hi naga ho ka bol de wa hi ti hi ama ho lungel ahin la hi chi chu ki he lo hi la asang kasar ho ahi lo le foothill dunga phai tol sunga ho loi milong ho hi Meitei hon anati lo wa hi le ama ho hin adi ahi tai ti a hi kuki cha te hi gam nei lo refugee migrant gam tanga ko na hung lut ti a hi acha nai iga sei pi wa a sei pi ji wa hi le thanom ji wa ata hi tam ti a hi panmun akila jiwa ahin sei jiwa hi in ahin la hi chi chung changa hi kana mi te hinga ka sei nom pen cha dang hi po in thu imo sei lo de wa hi tu ni new tu ni video ma sa jong chu kana sei tai sa hu a khonunga thi a hi in mi hem hi ikam nunga ki thi a hi ti a hi hi ze a chu mi hem hin sei khel ki nei nom ji thil hi isei do ding ting le second thought ne ya thu sei ngai hi chi sei do leng ka chunga ipi ahung thung thei dem a hi lo vai le hi chi ka sei do a hi ka nam mi pin ipi e phat chom pi dem ka nam mi pi ki pal na thei a hi dem ti pa hi lungel nei masana hi chi ting le chun sei do ngai a hi in a hin la tu le tu a hi melong ho phabe pi Meitei to cheng kho mo hi Meitei hon atil na sale zeng ovit hi je a chu ama ho hin atei de a sei zeng jiu a hin ita san lo wa hi le Meitei news ho kha na ve vin lang aven om lo tampi um mai theu ke to na ba wa hi le a ha ma ham jong khu na ngai nom lo mai theu wa hi jong le IMELMA ineyu a hi ta a hi le IMELMA ho ki got na chu I to bang ham hi che ho a ko na chu ei jong ki ven na ding dan hi vet lowa ho khat a hi ja cho na ki ve ji a hi in hi che vai ga velo chon Meitei a dinga jong Meitei te printed media dinga jong ta san thei pen a hi lo la amin che loi khat a hi the Sangai Express ki ti hi masanga phanop la ya jong chu hi chi chungchang ho na ki ve a
hita chu Manipur thu so ho hi anaki he ji a hin la tu a hung ki khen wa pa na hi ki mo vet be se talo a hi wanga chu EIHO ku ki cha te tong khadinga I sentiment tong khathei thu ahung ki sei ting le adi hamadi lo ham ti pa hi hol na a chu anaki veji a hi in hichiwa iga mo thei diu chu hichiwa a topic pe nu ama sapena hichi heading a koi paule abana hichiwa heading a koi kinu abana chu anoi langai ga vekit leo chun hichiwa jong hi heading a koi kinu hin hita hi EIHO chungchang hi heading a amanova I chungchang hi adi lo wa hi sa pa wa aji wa hi injowa melong ho chu ka sei hei khat ome ama ho hi thil khat a bol vai le e ho hin press release I bol wa PR ho I bol teng ole tha do win tha do pa wai ki sei vai phe pau ki sei mar in mar pa wa ki sei paiten paite pa wa ki sei ai wanga chu ki he to so ke so koi pa wa hung ki so jong le ki he thim so ke ama ho hi khat pa wa so wa hi le koi ma chan he lo ta cho hi ji a chu hi chi to banga ki loi khom na khat na hi a poimo ten khat mi he loading ti a thu a so jong le ama ho sung ka ding bo ba thu so jong le I ho banga a dei sei ngam lo hi cho hi za a chu tu a jong hi ka ve lo chon hi je wa thu so hi sa pau mang cha sa pa wa thu a so a hin la e ho hi khat hi dan no hi ama on a sei wa za chom a hi lo be a ki pun khom got wang wa e ho sanga ho zo hi ve e ho chu khat pau jong ki he khat pau jong ki he ki he to so ke ki tho the hi jong le min thu a hin sei ting le I ha mo hi ki bang thim a hi in hi za chu ki he to so ke hi hi chi wa heading a aman ho hi ga ki hil chin lew hen neu khat I het thein ni divin insulin je mo hi tin hung ga ki hil chin lew hen ama sa pen in hi chi ga sei lew tu a jong chu ka sei ta in hi chi wa ama hon heading a aman cha wa sei na wa hi KZC claim ho chungchang ho a hin sei wa hi hi chi wa iga he thei wa abona wang hung le zo hi inkatin hi jong le iga he thei divin neu cha hin sei be kil hi chi wa makhan hon a sei na wa hi a hi le hi chi makhan jong hi sai tu constituency in a hope lo a hi hi za a chu ke ho hi atum ka hi win ke ho gam hi Kuki-Zo te na gam a hi po in Kuki-Zo te hi indigenous jong na hi po vitia ana sei chu hi chi lima jong chu kana sei hi ta in video ma sa jong chu kana sei ta in Kuki have no indigenous root in Manipur ti hi chu Kuki-Zo te hi Manipura dinga agam nei na hi po vi ti alang khana chu sei ai le di ai ahin la ikigop khom now Manipur gam sunga community thum lien ta thum a ume ti a hi le chun Kuki Naga Meitei hi cho bo hi het no cho men Manipur gam sunga cheng ho hi cho thum bo wa het no hi a hin la hi chi ki gop khom wa Manipur isa wa hi le chun EIHO jong indigenous hi we ti pa chu a hi in a hin la alang khana seidinga a hi poi ke ti na pa chu jingle video in sim na wa jong ho question na za wa hi ni chi wa jong ho ing kil che tho de wa hi in hi jong le neu cha ga sei leo han hi chi hi Kuki-Zo te hi masanga patna British ten nang ho hi triber na hi vi ti a chu e ho dan jong he achoma in a sim piu Meitei ho dan hi achoma I sim piu hi chi dungju ya chu I vet na hi le chon hi nge achom hi ve e ho hi Meitei ho gama indigenous hi po ve a hin la I chen na gamu Kuki le na wang hi indigenous hi ve ti pa chu ga he thim ne divine se wa hi ni chi chung chang hi na sata hi chi makhan ho hin a seivin tu a ama ho na ho jong hi sai tu constituency in a hope lo hi hi chi hi Kuki-Zo te gamin a hope poi ti ho a jong hi gam hi neu cha cha ma wen ke do ding hi
to gun anei jing ve ti jong hi mo an aji chu sai tu constancy a jong hi MLA kitiat nu jong la ma mi hlom cha khat ai ja chu kai kham lo chu a kai kham lo hi je a chu ama ho hi atuma ke vai pu go a hi lawai le hi chi Makhan hi achoma pu do te ding good no pu do thei jong hi lo a hi wanga chu nang ho gama ka po ve ke ho hi chilang gama hi ka hi bo ve ti lang zo a hi aza chom choma hi thu a save it in zawa ka sei ma banga Meitei ho hin a pha changa ti lo a hi ja chu hi chi to bang kam pa ho jong hi a hin nei vi ti chu ni ga he the ni device sei wa hi in chule KZC in meeting anei KPI meeting anei na chung chang hi ga sei be ki lo han hi chi hi tu ni video a jong su kan sei ta in KZC hin tu a hi mi pi ki phin da no hi Lamkai ho jong lungdong ga mo hi ta in a ji chu tu a i movement pau hi mi pi movement hi lo ham ti a hi Lamkai ho atam zo pi mi khan khat hin ga ki mu pi lowa a hi lo le Lamkai ho lungel i pi ham ti heto lowa thu sei hi itamovin a hin la ke hin atam zo pi to bang hi ka ki mu pi lo ho zong phone a ki ho wa a lungel ho ki la a hi ta chu ki connect so ke hi hi chi dung zo ya cho i vet na hi le chun tu a hi KZC in zong hinge alang khat na chu EPP ham rally ho jong cancel an bol na ve EPP ham ho jong chu mi pi lungel ding vet na inam pi ki to theine ding vet na inam pi dam theine ding vet na chu hi chi ki bol te han lang hele ke ho ding a gen theina hin ti tia nam pi a ding a gen theina hin ti ho chu ama hon hinge mi pi dong kit lovin decision an la na ve a hin la tu a hi mi pi lungel la khom hi tin mi pi dei dan hi I to bang ham hi chi dung ju ya chu chalu hi ti a hi mi pi lungel la thein ding a chu public consultative meeting ti a hi anamin vova hi chi wa hi Sadar Hills langa hi meeting ananeyo hi hi chi meeting anei na wa jong hi Meitei hon tu a hi aza chom hila ahin hei kit nova milong ho lunghan thein ding milong hon in su boy thein diwa to gon abol ke no hi cho abol now hi ga velo chon tu a hi KZC in Kuki-Zo council ho hin Chandil district jong Kuki gam hi ativin tengno pal jong Kuki gam hi ativin kangpu pi jong Kuki gam hi ativin hi ta chu save ti hi aseyo hin ahin la aha sei pe no chu ga velo chon Chandil le tengno pal hi nasata aseyo hi azi chu ki he chu e hon jong ki seijing chula hi chelai mun ho a hi tha ine ve hi chelai mun ho a hi umu ve ti chu ki he so ke milong hon jong he so ke wa hi ahin la tu a hi ama ho hin Chandil district hi milong hon Kuki te gam a hi poi ti han lang su poi te le ti a hi hi chi heading mang cha hi anei wo cho chewai ga velo chon Chandil le ting no pal jong hi Kuki gam a hi Kuki area a hi ti a hi abol vi ti langai abol ke no in zawa jong chu ka ga sei ta in Makhan te chuna Makhan ten jong ke ho hi Kuki area ka hi po vi ti a sei thei wa hi ta chu village authority ti su khokhat authority mai khokhat ki vai po na khat mai in jong hi ta chu Kuki gama ko na kila do ding an no ma hi le chun district khat ki ti chu hitin ki sei han lang hele milong hoi I atile akitil do theidem ti pa hi to gon ne ya news za chom heading mang cha hi a heading a athu sei pau jong di lo hel cho Kuki-Zo council ho chun hi chi wa hi hi chelai mun hi Kuki area hi chelai mun chu Kuki area hi ti a abol lo hi lo chu a hi wanga chu Kuki cha te chen na zo se a hi mi pi consultative mi pi lungel kila a meeting ki nei ding a hi chi kangpo pia nei na wa jong hi I chan ham khana thulu na a ummi
ahin la tun wang ki sei do thei nai pon te aji chu Kuki-Zo te mun tina I na hova mi pi lungel hung ki su khom nai lo hi in phun do na ki nei nai lo ding hi ti pa hi bowin ahin la hi chiwa hi ama hon jong decision ala ma sangova chu mi pi ahin het sa deu mi pi lungdei banga ahin chon deu wang chu ta san hi tu a Meitei hon a sei na wa hi at district ho zo si jong Kuki area hi a aban le hi chi meeting anei na wa jong hi koi a zawe ti ho hi a detail ta hoi ta sei kin wa hi ni ta chu mi pi melong ho ta san theine ding le melong hon isu boy theine de wa hi na sata a hi chi to bang to gon anei wa hi in melong hon tu a hi Tiger Road a hi lo le German Road ki ti ho jong hi in su boy wa hin kha pi wa hi la Meitei ho ki pa ma hi ven hi chin na chunga chu hi chilang hi ka zo ta ve ti a hi ki gel hawa tu a hi chandi le ti no palang hi nasata propaganda ahin bol ki ta ve ti pa chu ni pi ho I boy lo ne diwa ka sei hi in inam sungwa Lamkai ki ti hi thil nom hi lo hi mi I Lamkai ho hin a her so ke wa hi in nangin zong tu ni a complain bol ho hin ne het no ma hi le inam sunga leader hi zong le chun Lamkai ho ga ki mu pin lang a hi lo le inam sunga hi THILPHA igam inama dinga hin to gotang ne het Beijing dinga hi chi ting le chun Lamkai hi I to banga ha ham ti hi nahin het do ding hi ti pa chu neu cha ka ga sei do no ma hin chule Meitei ho hi tu chan ge hi darna to win SOO kem ho hi Meitei area nai dunga hi koi lo ding hi ti a hi nasata ki phin na nei win te si no mei ho za chom ha ki su ho moment hi ta chu amun muna hi ato vi ti en hi chi amun muna ato kew hi lovin governor pa hi nga jong hi memorandum anapiki novin a hi the ai le su extend ki bolding pa hi na support lo holding hi recommend na bol lo holding hi ti a jong hi memorandum apelu noviti hin aji chu ho hin su extend bol na ding a hi lawai le su chung chang a hi center to ki ho jong le a chaina a recommend a hin la na diu chu ichen na gam sunga vai hom ho thu hi a hin do te de wa hi chiwa leader ho governor a hi in secretary a hi in hi ho hi a hin do diu ama ho hi ipi condition ham tu a hi extend bol them bol thelo ham ti ho jong hi a hin do diu a hi in hi za chu Meitei ho hi aninga hi point anaki koi chat nu wa ana pangoi chu hi chiwa jong hi ama hon su extend na bol thelo de wa hi na bol pi loading hi recommend na bol lo holding hi tia governor hinga hi chi memorandum api na wa jong hi ipi point ha za pe na wam tele phat masa NDTV hon report ana bol na wa 13 July report na ana sei na wa cho hi le KNF hon hi chi multi compensation ki bol na ho lamlin ki sim na hi chi wa hi alak tela crawl tela sum ane gu ho chu hi chi ho hi su extend nahin bol waile ka gam sungo wa hi mi pi I chan ham khana ka gen thei be de wa hi chi ho chu example la hi ti ho chan ge jong hi anamangovi ti ho jong hi mu a hin la hi chi chung changa hi KNF in jong clarification hin bola hi chiwa hi KNF kikum na poi min asu min se nom je a hi chi ho hi a hin so a hi bo ve ti a jong chu a hin sevin a hin la hi chi chu Meitei to ikina na khan a hi za chu he thim na di bai ga se yo hi in a hi lo pa chu nga pathin in het so ke a hi in hi jong le ama hon tu le tu a su extend bolo na dinga governor hinga point anapi nawa aha pancha na pen chu hi chu a hi ti chu niga het theme na diwa in se wa hin het theme so ke de ta sanin chule hi chin na chung chona hi tu ni a chu PR ki mukit khat chu a hi le
VV ho langa kona Eastern Zone langa kona press release khat ahung kit nen ti chu a heading a lom ho head dia thu thot ti a hi hi chi mi zo se heading ti na mai lo la heading a lom ki ti chu ei ho ku ki cha te ki sei na hi jing lo ding ham ti a chu ka gelin a ji chu ei pawa a hin ji o hi ji a chu ei pawa ki ji a hi le chun ku ki cha te zo se heading a hin se hi nan ti ti a hin ama hon point a sei na wa hi KZC ho hi gi na ki bol to bang a hi in point a hin pi na ho jong hi ga velo chun MHA pressure ji a public rally anavu chono hi chi zong hi point khat hi in ani na a api pau hi MHA pressure ji a Tingnopal le Chandil district a fencing boulder fencing ki bol ho sut job na dinga thupi a hin nei vi ti a hi in athum na a hi le MHA pressure ji a him kham le free movement dia mi pi su min ding agot no ti a hi in ali na a hi le gal a thi amang zo si hei mil le gel pha lo banga vai a hin hop o ti a hin hi chi wa hi VV ho zong alang khat na chu ama ho ngai da na zong chu di a hin la IHET thim deu khat chu in zawa zong ka sei ta in e ho ku ki cha te sunga hi vai ho pha hi vai ho a ha ai ka ti na chu leader dinga zong hi anop ma nop lo hi organization ni tamovin kiloi khom na atamin inam pi adinga THILPHA khat in bola hi zong le organization za chom in eng sit man ti ding ham a hi lo wa hi le PHAL man ti ding ham a hi lo wa hi le hi chi chu IHET thiam lo ji u ti ding ham ma hi a de ding hi hung dim se na hi tu a in sei ho zo se Meitei ho news a ki sei ho in sei sang wa jong hi ei ho ki ka gi na him ke bol te ngol le po na hi ka saji in tu a jong hi KZC chu I ma cha hi jong le to so so ke hui tin VV ho hi hen su ho hi hen nan su hi jong le I bon cha wa hi ga to sot no hi tin koi mas sei si theilo hel dinga to sot leo hen tu ni a KZC hon jong a bol dinga kilom lo hil ho jong a hin bol do mai the wai I gam ina ma dinga hi chi chan ge a pan hin la thei dinga igin cha lo no ho jong a hin la thei mai the wai a hin la tu ni a hi chi ho jong cancel ana bol ve hi chi jong ana bol ve kiti a hi wanga ki to sot lo wa ama ho su mang na ding la su be ne dinga pan ila akit no wa hi le koin ilam kai deu ham tu a jong hi inam sung igam sunga lam kai ding ki mo zo lo wai thing ta sei dinga chu unified command se mo hi ti tiu jong le koi ma cha hi chewa unified command ponom ki lo wai ipg nam ti le ama chu ETM khatna aman igam inama dinga phat chom na chu vai hin hom nan te hi jong le organization lungel khat to hong ki to lo ting le atha got deu chu hi chu a het je wa chu tu ni a hi igam inama dinga hi achinga thim lam kai ding ki mu zo lo wai igam inam sungu wa hi ga velo chun ku ki cha te chen na sunga hi building hoi ta koi asa uma phai sunga akrol tela inmun neya in sa ho a song li song a sa jeng ho hi cho ho jong khun ipi bola igamu wa sa nom lo ham ipi bola igamu wa asa thei lo ham aji chu igamu wa hi chi to banga hu in ki sa hen lang hile demand izan ham khat hung ding ai hi chi ilha sap na wai khat la khat ki to sot lo wa khat la khat ki loi ha ting igot ji pau hi hi chi ha sap na khat hi ti hi ka sei do no men tu ni a jong hi KZC ho hi ga gel leu chun igam ina ma dinga hi a in ko ho to jong hin khomang man lawa asun azana hlaiwa hi ta hi igam ina ma dinga hi pan ala wa hi in hi chi keu chu hi lowen sum cheng khat jong alo do lo
mi hinga demana bol naw jong khalo mi pi asu boy naw jong khanai lo a hi wanga chu na sata I demo ahin la tu ni a hi veleu chun inam sunguwa hi demand za chom ke bol organization tam pi na lai chu mun tina tex kila organization dim set na lai chu cho ki dem ngam lo chu asit naw aphat lo naw ki he a hi wanga ki seido ngam lo ipg ham IHET so ke wai a hi le KZ si ho hi anom ta phanen idem jeng theinaw hi ipg ham ima cha choi lo ai ama hon in that po win ti chu ki he hi ze a chu ki dem ai ama ho jong ki tha phu til a hi win hi ze a chu hlasamo ai a hin la alla sameti a chu idem na lai vai le in gam inama dinga I gam inam thakhiela thu sei dinga I tun do chu ipi hama phat chom na ding a phat chom na ding I ma cham lawai tu ni a hi thei han lang hele KZC no ya hi VV zong KZC no ya han lang nan su en lang su ho hi zong le hi che ho zo si zong KZC no ya han lang KZC na sei zo se hinge ki tian lang ki bol han lang hele inam piu a na ha ding ai a hin la hi chi su hilo a hi tu ni a hi ho gam sungai organization tampi aumen mi idem organization khat idem moven na sata idem mova in organization tha khat hin phu ting le ei zong I zom ki hikit de lo so hi chito bang nam hi zi wa hi inam sung igam sung vai thu sei la sa ha a hi lamkai ho zong hi a hi the ai le dem po te itiam khat na a thil bolu di isa lo wa hi le direct a ke ho piute masa video a jong su kana sei ta in e ho hi gal ngam ta bang hi ve I bol ngam lo I sei ngam lo khat hi press release a ki sei a hi lo le thu hi adi lo ham ti hellowa e ma dei dana ilungel dei ki sei jing a hi lo le ga ki that pai jing I to bang ham ti jong ki dong man lowa hi ta chu ki chai do thu ji wa hi inam sung igam sung hi khang to lo ai igam sung inam sung ku ki nam khang to hen iti wa hi le tu ni a hi ken ka se I ku ki hi naw hi hoita apo mo hitin anung ama a modified ho hi bol daw hitin I na pau hi hoita a sutup go zo leo hen inam sung hi hat ding a hi hi chipa I bol thelo je wa hi khat la khat ki dem to na khat nin zong khat lung hol na a thil khat a hin bolai le a lung hol na pa chu ki pa chatalowa a lung hol na pa chu dem kita ki dem ki chu hi ze a chu ken ka se modified I ma cha bol angai po I hi na pa chu hoi ta in din piu te ka ti no min hi ni chi chan chu tu ni a UNC in thu so a hin bol na hole KIA hon NSCN ho na hado na hole igam sungova Meitei hon Kuki-Zo te de na dinga thil di lo ta ingo na ho hi IHET thiam na diwa yung kil che theinaw hi chi chan chu hin tin tuni Kuki news be zo si na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathinin pathei na bo jing taw hen